Maruiba Pau House the Department Taragi demand for grant oina lupa crore listing Taruk Satret Tara Henbagi sent from past Taukre Money Lenders Bill Putoktuna Kanakre Nongmai Kapa Kunja Fazin Bamadi Mioy Ani Sina Funkibagi Todok Singamari Lenana FIR Ahum Register Taukre Naga Bodi Oiriba Kanui Thot Khonna Sangkai Khulda Khundariba Kuki Singh Khulasi Thadok Tuna Satkinaba ultimatum Pirakle Amade Manipurda LPG di petroleum product sing matik sana leiri social media gi aranba pau sing da thazabiga nu haina CAFNPD gi director na appeal torakle Kurumzari ISCOM Manipuri pau meeting tabiri ba khoi puna maputaram noksari hauzi pau sandokna pizari Hauzik Sathariba Manipur Legislative Assembly Budget Session ki mangani sanba numita Department Tara ki demand for grant oina Lupa crore listing Taruk Satret Tara Henbigi senfam pass taukibaga loinana Leader of House Chief Minister Yumnam Khemchana the Manipur Money Lenders Bill 2026 Bill number 3 of 2026 puthoktu khanakre ngasi House the ruling amasung opposition ki members sing na saruk yaduna khanaraba matung Demands for grants oina pass taukiba Department Singadudi Transport, Labor and Employment, Department of Tribal Affairs and Hills Development, Environment and Forest, Community and Rural Development Planning, Rehabilitation, State Academy of Training, Minority and Other Backward Classes and Scheduled Caste Department amadi Information Technology ni ngasi sathakiba demand discussion amadi voting asida opposition bench tagi Congress MLA K Ranjit amadi TS Lokeshwar na cut motion sing thangalakhi Amaromda ngasi session asigi ahobada finance ki portfolio pairiba chief minister Yumnam Khemchana House the Manipur Human Rights Commission ki annual report 2021-2022 galoinana Protection of Human Rights Act 1993 ki section 28 bracket 2 ki memorandum ama House the table tokki Haukiba numinini asida kuki yamadi Naga gi kangbu singi marakta khut thokna kiba mifa mipun sathakiba amadi mioi ani asiba haksang oina phangkiba thodok singamari leinana Manipur Police na tongan ba first information report FIRS sing register tawkhre hairi Manipur Police tagi phangba paw magi matung ina haukiba yumsakesha numit ki ayukta masak khangdaba khulai paiba mioi kharana Kamjong district ki manung sanba thowai kuki khul manakta leiba Singyangda ain kaina popi pambi sing tharamba punamak yanthakuna mangan kraba matung popi tharam leba mafam adu de leiramba lautang sang amada leiramba kuki nupa ani masak khangdaba singna phaduna pukibagi thodok mari leinana thowai kuki khulmanak da khulai matik sana paiba kuki militant singa masak khangdaba khulai paiba singadu akan mamongda nongmai kapnabagi thodok thokhi pawasina makha taraduna hai nongmai kapnabagi thodok aduda Ledgin Thang Haukip Sahi Kuntra Apokpa Zanglet Haukip Thowai Kuki Village Makhong the Nongmaina Panduna Kangpok Pidaleba Community Health Center da like a Nakibagaloina Kul Asigi Kunza Karasu Kul Thadokuna Chenaki Thodok Asigi Matung Tarakpada Ukrul Infal Lambigi Mongkot Jefu Kuki Kul Mayadagi Tangkul Naga Kunza Kunmatoi Passenger Winger Tungduna Lakpa Singh Sangkai Kuki Kulda Kuki Militant Singna Fazinduna Thamluroba Matungda Ngarang Ayu Angan bada kuki CSO Singhi Kuthangda Deputy Commissioner amadi SP Ukrulda Litan Police Station da khusina rakhi Amaromda Fazil Luroba Tangkol Naga Singh na Fongdoropagi matungina kuki militant Singh aduna Naga Kunja Singh adudagi Lupa lak nipan gali Singh yang kai mangarom oigada basana lupa Kudang gari Singh mobile phone Singh amasung mahiroi Singhi education loan Singh lut tauki hai Nakal Amaromda Masakhang da bukulai paiba singna thawai kuki khul manaki popi thafam dagi faduna pukiba kuki nupa ani gi asiba haksang ngarang ayu angan bada Litan Police Station gi manung sanba mapi thel sang paring gi chingkhong dagi phangbang ngamkhi hai ba thodok sing asiga chumba statement sing
पुलिसना रिकॉर्ड तौरब मतुंगदा FIR अहुम रजिस्टर तौदुना थौदोकसिंग अदुगी मखा ताबा इन्वेस्टिगेशन सिंग चथबा हौख्रे हाइरी। नागा के एपेक्स पोडियम ओइबा खनुइथोट खोन्ना उखरुल डिस्ट्रिक्ट की मनुसनबा संकाय कुकी विलेज असिगी कुकी खुंजा सेंखुल असे थादोक्तुना सत्खिनबा अल्टीमेटम पीख्रे हाइना उखरुल टाइम्स न रिपोर्ट तौरी। रिपोर्ट असिगी मतुंग इना खनुइथोट खोन्ना अल्टीमेटम असी हौखिबा था अहुम रोमसिदा उखरुल डिस्ट्रिक्ट असिदा कुकी अमसुंग नागा सिंगी मरक्ता लेपा लेतना थोगलक्लिबा वायलेंट ओइबा थौदोकसिंगना मरम ओरगा कांगलुप अनि असिगी मरक्ता टेंशन वांगना लेरिंगै चेरक असिदनी हाइरी। खनुइथोट खोनगी चेरोल असिना हाइरिबा खुल असिदा मतम अदुगी लम मपु ओरिबा नागा अहल लमन सिंगना मिनुंगसिगा लोइनना चंगजफम पीखिबा असिना हौजिक्ति थक्ता कादुना लम मपु सिंगना ओनसिंगदुना तानबा हौरकले। लुप असिना मखा ताना हाइ तांखुल इपा इपुगी लमदा कुकी सिंगदी गेसनी कुकी गी स्टेटस असि तांखुल गी लम सिंगदा प्रिविलेज नि राइट नते। तांखुल कम्युनिटी सिंगना फुरुप अनिमक नुंसी चानना लेमिननबा होटनादुना लागली अदुबु कुकी सिंगना तांखुल नागागी लम सिंगदा मखोइदा पीरिबा राइट सिंगदगी हेंदोकपा थौंग कया चथरकपदगी कांगलुप अनिगी मरक्ता थोगनिंगदबा थौदोक सिंग अमसुंग कम्युनल टेंशन सिंग हेंगलकपनी। मरम असिना संकाय खुलदगी कुकी सिंगना मफम असि थादोक्तुना चथखिगदबनी अमदी आइना यादबा मोंगदा चथखिबा लिचत सिंग अदु मतुंग मनाव चटपा यारोय हाइना अकनबा सेक्सिनवा थामलकले। मणिपुरदा LPG अमसुंग थाव फंगलरोय हाइबगी मिपाइबा मियामदा लेबिगनु स्टेट असिदा LPG अमसुंग थाव मतिक साना लेरी हाइना CAFNPD की डायरेक्टर के बोनोना खुयक पीदुना थोकपा सेरोल अमदा खंगलगले। सेरोल असिना मखा तारदुना हंदक नुमित खरनी LPG की डिस्ट्रीब्यूशन दा खुदोंग सादबा खर लैखिबादु डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड DAC गा मरी लेनना ऑल इंडिया की लेवल दा टेक्निकल इशू खर लैखिबादगी थोखिबने। हारिबा इशू असी हौजिक्ति रिजॉल्व तौरे। सोशल मीडिया दा संदोकलिबा अरानबा पाउसिंग दा थाजदुना LPG अमदी पेट्रोलियम प्रोडक्ट सिंग असी मथौ ताबा चांगदगी का हेन लेसिंदुना युमयुमदा पैसिनरकलबदी सेफ्टी हैजर्ड ओयरकपा याय। मरम अदुना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिंगदा संदोरकलिबा अरानबा पाउसिंगदा थाजबिगनु हाइना अपील तौरकले। कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन CAFNPD की डायरेक्टर की मिटिंग मखादा डिपार्टमेंट असिगी OSTPOL हौबम बोबीना लुसिंगदुना हौखिबा जनवरी 5 दगी मणिपुर की ऑयल पंप सिंगदा चथरखिबा सरप्राइज इंस्पेक्शन की अरोइबा इंस्पेक्शन ngasi इम्फाल ईस्ट की वांखई अयांगपलीदा लैबा कोइजम जितेन की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिटेल आउटलेट ता ऑफिशियल सिंग इंस्पेक्शन चथखरे। इंस्पेक्शन अदु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अमसुंग वेट एंड मेजर्स की मरी लेनबा ऑफिशियल सिंग खुसमनदुना चथखिबने। हिरमसिगी मतंगदा OSTPOL हौबम बोबीना फोंदोरकपदा ऑफिशियल टीम असिना ममांगदा चथखिबा इंस्पेक्शन की मनुसना भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ISPCL अमसुंग नाराया इनर्जी लिमिटेड की रिटेल आउटलेट सिंग दस्तुना यंगसिनबा लेख्रे। लोइनना हाइरिबा रिटेल आउटलेट सिंग असिदगी पेट्रोल अमसुंग डीजल की सैंपल लौरगा गुवाहाटी दा टेस्ट तौनबा थाखरे। हाइरिबा इंस्पेक्शन असिगी मखा चथरकपा अमदी अरोइबा ओइना ngasi IOCL की रिटेल आउटलेट ओइरिबा वांखई अयांगपली की ऑयल पंप असिदा सरप्राइज ओइना इंस्पेक्शन चथबने। इंस्पेक्शन चथबदा हौजिक फाउबगी ओइना करिगुंबा इशू अमता थेंगनबा लैते। लोइनना पेट्रोल अमसुंग डीजल की सैंपल कलेक्ट तौरगा IOCL की स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर RK मोहेंदा खुसिन नरगा टेस्ट तौनबा गुवाहाटी दा सैंपल थारगनी हाइरी। हाइरिबा सैंपल सिंग असिगी टेस्टिंग लोइरबा मतुंगदा लाकपा रिपोर्ट की मतुंगिना करिगुंबा पोयान यौरंबा थेंगनरबदी CAFNPD मणिपुर नमतिक साबा एक्शन लौखटकनी हाइना फोंदोरखी। जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट असिदा सरकार अमसुंग पब्लिक प्लेसेस सिंगदा आइन कायना लम खोपसिंदन युम कै साजलिबा सिंग था से की 15 की नुंथेल पुंग 3 फावबगी मतनुंगदा
masa masana lauthoknaba Deputy Commissioner Jiribamna official oiba order ma thokre district asigi DC Krishna Kumar na thokiba order adugi matung ina district administration na Jiribam town gi mafam singda leiriba government ki lam singda lanai mioi singna yumkai dukan amasung sambal khajilapagi thabak sing leptana chatharakliba asi kupna yingsinduna lakte Jiribam district ki town area singda sarkar amasung public places singda lam khopselakpa asina maram oiraga miyamda khudong sadaba traffic movement ta akaiba piba amadi miyamda khudong thiningai oiba thodok kaya thokhalle maram asina district asigi DC na Manipur Public Premises Eviction of Unauthorized Occupants Act 1978 ki makhada district asida ain kaina lam khopsinduna yumkai sajaliba potsai paisiliba amasung sambal khajaliba singasi piriba matamasida masa masana sidokadabane maduna taba taragadi logi matungina penalty fangba yai hairi Kamjong district ki manung sanba thawai kuki khulda tha asigi taramathoi gi ayu anganbada kuki militant singa akanba muong na nungmai kapnaraba matung khul asidagi Naga village volunteer singni jingnaba singna phaduna pukhiba thawai kuki village tagi thengin baite amasung sangkai village tagi thangboiman khongsai makhoyani bu litan police station gi manung sanba mapithel gi chingkhong amada tamthina hatok laga thamlamba amdi thawai kuki village tagi letgin thang hauki puna makhongda nongmaina kaplambagi thodok sing adubu kuki women union Sadar Hills amadi committee on tribal unity kotuna akanba mongda yaning da bafongdorok pagaloina na state asigi mari lenaba authorities singna sikuma thodo semo hana thogan biganu amadi maralai jada ba khunja sing safety amasung security PBU haina appeal tawrakle Directorate of Information and Public Relations Manipur DIPR na Manipur Legislative Assembly ga mari lainana thokiba official press release ta kukizo mar haiba wahi palliba asina Manipur Legislative Assembly gi manungda communal oiba yaure haina thadau inpi Manipur TIM na akan moongda yaning daba phongdorakle TIM gi serol asina hai DIPR na tha sigi mapanda official oina thadorakiba press note amada kangpokpi saitu tipaimok cycle Churachandpur amasung Henglep Assembly Constituency represent Tauriba MLA Singbu Kukizo Mar MLA Haina Level Tauki Assembly Kudingmaki elected representative Singh constituency adugi Miyam Singh represent Tauribani elected representative Singh Asibu ethnic natraga communal line da pusuloidabani asigumba thawong Singh asina Assembly asi ethnic block Singh oina khaidoraktuna laingaklona sigi constitutional spirit amasung democratic representation gi magun hantharakani hairi State asigi official oiba press release ta kukizo mar haina pankiba asina thada yauna atai yelho furup singbu lana sakhangba oina thokani laingak asina official communication kudingmakta communal natraga ethnic reference pidanaba honagadabani DIPR na hiramasigi matangda matam sana public apology tawduna tungda asigumba soiba asima khatana thoktanaba honagadabani hairi Meghalaya gi turada laiba National People's Party NPP office mai chakhibagi thodok National People's Party NPP Manipur State Unit na nungaitaba phongdokhibaga loinana thodok asina democratic institutions singi safety gi matangda wahang kaya thorakle haina NPP State Unit ki cherola mana phongdorakle National People's Party NPP Manipur State Unit ki President Lorho S Foze na khuyek pituna thadorok pa serola magi matungina Democracy mai pakna chatnari balebak asida political gi oiba khenaba sing aina yaba moongda dialogue tawduna solution purakna bokhona gadabani violence amasung public order singda threaten tawbana khak mai pakpa purakpa ngamloi hairi party asina mari lainaba authorities singda tawdok aduga mari lainana ningthina thigattuna chenariba mioi singi mathakta matik saba legal action lokhat kadabani miyamgi thajaba amasung tangdu laitaba purakna bagidamak political institutions singbu ngakna thamba amasung democratic value sing ngak senduna thamba tangai fade hairi NPP Manipurna Ukrul Imphal lambi da thokiba pamdaba thodok sing adugi damakta nungnangba phongdokladuna community animakna pongning fathaduna makhatana irang thoktana bwana minasi haina appeal tawrakli
India lengak amadi lamdam asigi miyamgi mihut singa kusamnaduna illegal immigrant singi mapung phaba khongdak fam ama semgattuna lamdam asidagi yelhomi singbu muthatnaba atsawa thausil ama jatharakle haina mitai maitai tribe union gi organization secretary takhelambam parizatna phongdokre Major Khulda Laiba Manipur Press Club ki Thangjing Hall da pangthokiba pawgi mifam amada wafam asi mahakna phongdokhibani mahakna makha taraduna chahiasi lagliba April thadagi India lengakna namfuda census pangthoknabagi thabak paikhalakliba asi lamdam asigi miyamna amatta oina thingnaminsi maru oina India lengakna pangthoknaba thaurangliba census asina illegal immigrant lakyagi asetpa khongdapham ama pinabagi changsilakpa अफोंबा एजेंडा अमनी हाइन लौदबा ngamloi lamdam asigi luraba tanpham asida leiriba seso madi miyamgi lusinba singna aikhoigi core issue asi munna khangminaba mathau tai loinana illegal immigrant sing asina lamdam asidi lepa leitana changsilakliba si thinghaudrabadi yalomi singi rajniti samas amadi selthumgi phibamda asoba sapu piraklagani maru oina haukhiba chahi kiyagi mamangdagi hojik fawbada manipurda leptana changsilaktuna khunda saliba Miyoi sing asi khangdoknaba gi amatta ngairaba pambaidi kumja lesing amaga chamapan yankhai mathoida Manipur yauna sathakiba NRC da yumpham oiraga karamba matamda Manipur asida mitop sing changlakibagi haibase khangdoknabani hairiba mitop sing asi khandoktuna aranba census da yumpham oiraga delimitation tawba haibasi miyamna yafam thokte marumaduna lamdam asidagi mitop Khandokhtuna masagi maramdamda halankiba haibasi yamnamak tangai fadaba khongthang amani maruoina aranba census reporta delimitation tawfam thokte haibasi manipurda khundariba kanglokpur matagi mayokta natte masidi India da chatnari balogi manung channa pangthokpham thokpa thabak adu pangthoksi haiba khaktani amadi maitai singbu SD lista chanhannabagi damak miyamgi luchingba singna lokpham thokpa thodang sing adu lawrak taba tarabadi miyam makhoigi mathakta para ama tambi manatraga miyam digi lapna inthokpa mathau tare haina su mahakna phongdokhi India lengana khoigi Manipur dagi illegal immigrants ya masi khantok ningbagi wakhan chungle tabu dum tawe thabon amta paikhat khide Manipur da foreigner issue gi akan bi hawlap 1980 dagi ni IT gi agreement do fulfill taw gidra batunda 1994 da mo अखोगी इलीगल इमिग्रेंट मितो बियान चा चंगपगी सुसे अंकलखी मरेदा 1994 दा अखोगी एमसु ऑन मणिपुर स्टूडेंट यूनियन गा मतमदु दा पियार लेबनी अदुना पियार लेबनी ना मतमदुगी एग्रीमेंट सी अखोगी नाकल अहुम ने लौगनी स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमसु गा अखोगी नाकल ओंगी एग्रीमेंट अमा लैदा लौगनी एग्रीमेंट दा हाइनगी वाफम से ngasi इंडिया गवर्नमेंट ना निक्सिंग दबा अदुगा मणिपुर गवर्नमेंट सु एग्रीमेंट अम लैसे कावदुम दवी हाइवे एग्रीमेंट दा हाइनगी सी अहानबदा 1948 da hongba matamdugi electoral roll sida yumpham warakanda akoi 1950 26 January sibugi mamang sangai sibugi mamang da laikhiba gaina lamjigi mi oiba aduga sigi matunga sanapa gaina foreigner ne sakhang ne haibane ba aduga matamda tawkibi NRC do akoi 1951 gi NRC se masi sinaba ko aduga matamda laikhiba 19 akoi 50 gi village directory se village diary si sinar ganda akoi gi dainga na haitare SP sina DC sina masi ini set tawr ganda mito khandong ne haina gi budo ngasi kari taw grage agreement am dai habe se manipur lenga na su kaw bum tawi si agreement si makha da mito khandong kon thoi habe se masi so hoi amuna ningsing jage Sinjakta mipan tangdaba mikha pondana hingba haiba thimda khalai silup khasil Manipur gi marisuba mapokomon thorngase Major Khulda Laiba Manipur Press Club ki lokda kholda pangthokre Thoramadu da Horticulture and Soil Conservation ki Director Kaksing Tabam Devadatta Sharma College of Agriculture ki Coordinator Professor Thoksom Robindro Khalai silup khasil gi President Joy Kumar Sungkham Amuko gi Vice President Khetri Mayum Rajen amadi Kanglai Panas ki President Elangbam Ibem Pisakna mathang sitna thobe mithunglen sing oina saruk yakhi thoramadu gi sarukama oina laiwai khrabalu basigi lamyan maningomam priyo batragi saktamda miyamna leisu katune kai khomnabas utki masigi thoramadu gi mari lainana Horticulture and Soil Conservation ki Director Kaksing Tabam Devdatta na haikibada sinjakta mipan tangdaba haibasi ekhoi khudingmakna
ꯅꯧꯍꯧꯅꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯄꯥꯟ ꯇꯥꯡꯗꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯂꯁꯇꯔ ꯁꯦꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯦꯁꯤꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯤꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯂꯁꯇꯔ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯛꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯎꯃꯪ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯎꯃꯪꯒꯤ ꯎ ꯋꯥꯁꯤꯡ ꯀꯛꯇꯨꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯎꯃꯪ ꯀꯟꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯣꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯎꯃꯪꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯎ ꯀꯌꯥ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜ ꯀꯌా ꯇꯥꯜꯂꯤ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯑꯂꯤ ꯇꯥꯍꯤꯔ ꯑꯂꯤ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯝꯈꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯅꯕ ꯀꯃꯔꯥꯡꯒꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯣꯃꯤꯜ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯅ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯎꯒꯤ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯐꯣꯡꯅ ꯎꯒꯤ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯍꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯟꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯃꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ 10 ꯅꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯃꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯎ ꯀꯛꯇꯨꯅ ꯕꯔꯥꯛ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯂꯥꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯂꯣꯟꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯀꯜꯆꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯍꯩꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯀꯜꯆꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯪꯂꯩ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯃꯥꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯑꯦꯟड ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯀꯤꯃꯥꯛꯁꯀꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯁꯨꯔꯖꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯄꯦꯂꯦꯁ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯗꯥꯟꯁ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀꯤꯃꯥꯛꯁꯀꯤ 22 ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯀꯤꯃꯥꯛꯁꯅ ꯍꯦꯛ ꯁꯥꯐꯣꯡꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯜꯆꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌా ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯧꯒꯠꯄꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥन ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯍꯩꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯤꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯖꯒꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯔꯤꯕ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯟꯇꯥꯛ ꯄꯨꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯆꯝꯕ ꯂꯦꯡꯌꯥꯟ ꯐꯤ ꯇꯝꯗꯨꯅ इकाई खुमनखिबगा लोइनना तोंगान तोंगान लुपसिंगी मरु ओइबा मिउसिंगी मफमदसु असंबा लेनियन फी तमदुना इकाई खुमनबसु उठखि ngasiगी थौरम मदुदा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर कोसेमगी सेक्रेटरी खुंद्राकपम आसिनी एसएसबीडी एमसी की प्रिंसिपल सगोलसेम रामकुमार किमाक्स की फाउंडर प्रेसिडेंट तोंदांग आरामबम अमदी किमाक्स की प्रेसिडेंट निंगथौजम अजित कुमार नामरु ओइबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखी अखोइना मणिपुर गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट थांगता की ओजा लौबिनबा अमदी अतोप अतोप कल्चर की ओजा लौबिनबा हाइना 2018 दगी अखोय याम कन्ना होनाजरपनि अदुना हाइ इहौसिगा मरि लेना 2018 दबावदा अखोयगी थौमी मयाम फाजिलगा जेल दबाव चंगो यावग्रे अमदी मदुगी मतुंगदा मणिपुर गवर्नमेंट अखोयदा थाजब पिरकपदगी मदुगी ओजा लौनबगी रिक्रूटमेंट प्रोसेस न चिंगबसी तौबा हौग्रबनी एप्रूवल न चिंगबा मयाम फंगरे हाइदि मागी पोस्ट क्रिएशन की प्रोसेस मैम से लोग्र मतुंगदा चाही असुयाम चाही मंगा तुरगा से अदु नमजिलगा लैबा मसपुलम से अथुबा मतमदा हुजि हुजि लैबा लेंगा असिना थबक थरम जिंग अदु पाइखत पिरगा अथुबा मतमदा थांगता अमदि अतोपा कल्चर गा मै लेना सब्जेक्ट सिंगी ओजा लौबिनबा गवर्नमेंट मफमदसु अपील तौजरी मखा तारपदा सनबगी पावम लोबिरसी
Manipur Veteran Cricket Association Sinduna Haukiba February Thagi Maridagi Horaga Langthaba Public Ground da Satharakli Batara Humdu Suba T20 Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanaki pa quarter final match samada TCM DC Thongzuna Cyclone Thangwai Banbu wicket taruk tamai tiba pikre match asida Cyclone na ahan innings bet paiduna innings ki over taranipan loibda wicket nipan turaga run marifudraga nipan khak lokhi anisuba innings da TCM DC na bet paiduna over tara humdoiga ball ahumda wicket mari turaga run samaga ama lauduna match asi mai pakhi match asi mai pakraba TCM DC ki sanaroi Krishna na player of the match ki mana fangki tournament asi ki ngasi sanabada YPSU nongin lalambung amadi SU sagol banna sanaki match da nong namaram oiraga match mapung phana loisinba ngamdabana anauba matam leptuna match amuk hana sanaragani Volleyball Federation of India की मीडिया मखादा ओडिशा ने युंबू ओरगा भुवनेश्वर दा चटलिबा थासे की तरामंगा दगी हौरगा कुंतरुक सुबा यूथ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप की मैच सिंग पांगथोकनबा नेशनल रेफरी CH मंगलेम्बबु फेडरेशन खलकले नेशनल रेफरी अमसु ओरिबा मंगलेम्बा खलकपदा स्टेट एसोसिएशन हराउबा अमदी याइफा पाउजल पिरकली Boxing Federation of India की मूल सिंधुना चलिबा थास्ति की निपान की हौरगा थास्ति की तरामंगा फावर थाईलैंड ने युंबु हुइतुना बैंकॉक ता चथरकलिबा वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप ता सरुक याकिबा मणिपुर की बॉक्सर अहोम जौश्री देवी अंबेकर मितई अमदी राधामणि लोंगजमना मसा मसा की वेट कांगलुप की क्वार्टर फाइनल बाउट ता माई पाक्तुना सेमीफाइनल बाउट चंख्रे पुन्ना इंडिया टीम की ओइना बॉक्सर मंगा सेमीफाइनल चंख्रे हयेंग मसा मसा की वेट कांगलुप की बॉक्सर सिंगा थेंगनरगनी सही ऐसे के बॉडी बिल्डर्स सिंगी ट्रांसफर सीजन से चलिबा था असिदनी हाइना ऑल मणिपुर बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन अंबागी जनरल सेक्रेटरी युमलेम्बम सुनंतना फोंदोरपगा लोइनना अंबादा रजिस्टर नत्रगा एफिलिएशन तौरबा एसोसिएशन अमदि जिम सिंगी बॉडी बिल्डर्स सिंगना खुमन लंपाक्ता लैबा अंबागी ऑफिस ता अयुकी पुंग तरुक्तगी मापन फाउबगी मनुंगदा लुपा लिसिंग अमगी चार्ज पीदुना मरी लेनबा ट्रांसफर फॉर्म सिंग लौरबा यागनी लोइनना फॉर्म पिसिनबगी अरोइबा मतमना थास कुंट्रा माथोई की नुंगथेल पुंग मरी फाउबनी हाइरी हौखिबा चाही लिसिंगनी कुनमंगा की नवंबर था पांगथोखिबा ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप ता हानमो ओइना इंडिया ना चैंपियन ओइरकपदा अचोबा थौदांग लौदुना इंडिया टीम दुगी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर ओइखिबा मणिपुर दगी लेसांगथेम रोनेल ना BCCI की नामन अवार्ड सेलिब्रेशन दा सरुक यानबगी दमक हयेंग इम्फाल थादोक लगनी हाइरी मरु ओइना नुपी की क्रिकेट वर्ल्ड कप ता इंडिया ना अहानबो ओइना माई पाकलखिबदा इंडिया टीम दुगी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर ओइना मणिपुर दगी लेसांगथेम रोनेल ना थौगाई पीदुना लाखिबने लोइनना चैंपियन ओइरकलबा इंडिया टीम अदुबु इकाई खुमनबा उतनबा मदी हराउबा फोंदोकपा ओइना थास्तिक तांग तरामंगादा दिल्ली की JW Marriott ता लैबा ग्रांड क्रिस्टल बॉल रूम दा पांगथोकदौरिबा BCCI की नामन अवार्ड सेलिब्रेशन अदुदा महाक्सु सरुक यानबा कौरखिबनि हाइरी हिरमसिगी मतंग दा लेसांगथेम रोनेल ना हाइकिबदा नेशनल अमदी इंटरनेशनल प्लेयर मयामगी परफॉर्मेंस पु सेलिब्रेट तौगदबा थौरमदुदा इंडिया की नुपी टीम ना चैंपियन ओइरखिबा अमदी टीम मसिगी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर अमा ओइखिबगी दमक सरुक यागदबनी हाइरिबा थौरमसिदा वर्ल्ड कप विनिंग टीम नुपी सिंग दा सुइकाई खुमनब उटकनी मसिगी दमक हयेंग इम्फाल थादोकदबनी हाइनसु महाक मखा ताखी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुक हना पिसरी हाउस द डिपार्टमेंट तरा की डिमांड्स फॉर ग्रांट ओइना लुपा करोड़ लिसिंग तरुक साट्रेट तरा हेनबगी सेफम पास तौख्रे मनी लैंडर्स बिल पुथोक्तुना खनख्रे नोंमै कापा खुंजा फाजिनबा अमदी मियोय अनि सीना फंकिबगी थौदोक सिंगा मरी लेनना FIR अहुम रजिस्टर तौख्रे
Naga body oiba khanuithot khonna sankai khulda khundariba kuki sing khulasi thadoktuna chatkinabagi ultimatum pirakle. Amadi Manipurda LPG amadi petroleum products sing matik sana lai social media ki aranba pausing da thazabikanu haina CFNPT ki director na appeal tawrakle. ISCOM news na pizza bangasi no magyoiba Manipuri pao matanga sa loijare mineng tabiri ba singbo mo kanak khurumjari.